cabinet docteur Hakim Shebi José biso oyo tozali deja na kati ya mabele na kati ya Mbujimai na BG. Tatu mamu produit bwa kujikija tampon tache zagila salon salon mubidi mujima chite cheve bwa weki ku 5000 ni 10000 francs. We umwane tu udini salwe hambiti ku mumai ni bibito chakumancha ni mbundu ni bukoya kuita bunye bwa fami weba ni zubo weba. Tujitondo ha mukana mununka mbidi ununka tujini anti-kari, anti-taba, anti-alcool, anti-banki. Hoha mwa ni bwanga bwa suki kulesha suki bikola kuheta mieji, kuheta favori bihela kwa Dr. Hakim. Tujitondo hoha mwa myome, kyste, fibrome, faiblesse sexuelle, malaria typhoïde, infection, hernie toutes sortes, diabète, cancer de peau, prostate. Hapa kwa Dr. Hakim tujitondoa masama onsu ajika kumbusha lufu nidikula kaja. Awa pe tozalina élargissa pour homme, longueur XX, vimbisa pour femme, yamado, poudre magique, pona sekele ya ba mama. Lwako ku cabinet ketuka Dr. Hakim chibi chijibwasha tujiba kuindira wewa yonsu mujima ni fami weba. Kulami masama to lwako tujiba kuindira kwa Dr. Hakim.